Može! Ajmo, naš zeleni loptu ide. Vrati vata. Fair play, vrati. Pas ide, pas. Ne unazad. Koja je pozicija? Koja je na poziciji oko? Šut. Snima za YouTube. Tomaso, ne možeš sve. Tomaso, ne možeš sve. Bez belog. Bravo! Ajmo igraj! Glava gore! Mnogo golman je, a on ima Bravo, Teodore! ali ih voli sve. Mogu da... Jer su 3 puta već pogodili u facu. I 3 puta mi je tad isto isečio krv u nos. I majko. Zasmijalo. Ljudi, ja se možem ne mogu Bugara, panem tora kao ja. Krv, 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 krv. I svuk. I ovdje, i na prstima krv, i nazad. Na celo telo, i na celo lice. Ja sam skoro mogu da stane bez ovakve noge. Ko? Kad sam trpio. To je jedna stanka, Ajmo, Lazare, izađi napred, sine, nema nikoga. Vi ste se svi, raspored napravite, raspored. Raširi se. Pozicije, raspored. sve su mi gledali. I kroz da ćete sigurno mogu Bugara. Zakucio mu se volan. Ispred njega zgrada. Kako? Pomalo. Zgrada se cela sruši na njega. Nazad. Malečko. Gleda kako ja se pravila. Da me nađe smrt. Pa šta si joj desilo? Jedan moj drugar trči tamo u školu. Padne. Padne sve krvna. Pa i meni je bilo sve. I cepilo mu se koža. I vidjela mu se koska. I tamo iz školu išao u bolnicu. Širite se, djeco, raspored napravite, ajmo svijet. Bravo, Jovane. Aj, Vaso. Mi smo najbolja ekipa. Da, imamo Vaso, ne možeš sve bez belog. Šut, šut. Možeš ovako. Igraj. Već 3 minute. Sad, radite da bi primili lopte, ne možete stojite. Znači, treba još sve da mi ide još 16 minuta. Ekipa, mi smo to. Ukupno 20 minuta igramo. Tu je oko stoji. Hoću bude tu. Pazi, Veljka. Svaki su druga četvrta. Svaki su druga. Kako sam si smiri. Sami ste, polako. Luka, izađi malo. Izađi gore, svi igre na to.
Bello, bello. Sigurno ga trener nije... Bravo, Jopso. Loptu prati. Širite se, djeco. Nije mu trener rekao. Bravo, Miljo. Bravo, raspored. Bravo, Bo. Širi se, raspored. Ajmo, Petre. Tako, bravo, ajde, Miljo. Ajmo, Tilo. Bravo. Bravo. Teo, brat. Dole, Sergij. Ođu tako preko padnem, crno. Ja sam 100 puta imao povrede i ništa mi nije ni bilo. Bravo, Teo. Ajmo, pomogu neko, Lazare. Ti ne mora drugi sama, ali onaj... Evo, Lazar, ajmo. Bravo, Teo. Ajmo. Pušti. Mirno, širi. Bravo. Šuti, sine. Ajmo, Lazar. Brate, koliko je kante čuvam, treba i kad ispeš. Imala 3 godine, imala 4 godine. A sad 5. Tad kad je imala 4 godine, ne tad kad je imala 3 godine. A sad ima 4 godine. Bravo, Teodor. Bravo za blok. Pusti, čim ti kaže golom, pusti. Rudolf. Evo, još ulazim tamo. Čim ti kaže da golom, da pustiš, pusti. Uđeš. Polja, mirno. Tako, za bloke. Ne prema svom golu, Rudolf. Rešio si gol da mu daš. Udruj svoj gol, udruj. Bravo, Teodor. Bravo, Rudolf. Evo je gol, ajmo. Bravo. Bravo. Ajmo se radi, šuti! Tako, jače malo, stevi stopama. Bravo! Ajmo, Joku! Miljo! Čekaj da popoje, Popoviću! Sergej! Poziciju lepo! Ajmo na poziciju dole! Čekaj, Milani! Mogu si! Čekaj, ako si mogu! Mirno! Odmah, bravo, Rudolf! Onako. Bravo, idu gol, direktno! Bravo! Dobro sine, bravo! Ajmo! Bravo. Bravo! Bravo. Čekaj sam Milane da se postave lepo, stavi se, čekaj. Na stadion dao se 3 gola. Jedan kroz nogu. Puno gola. Bravo. Čekaj, Bravo. Sergej, Popoviću, dođi. Joko. Joko. Ajmo, Teo. Mirno, Teo. Primi loptu, glava gore. Sergej, idu, sad se
si posadi, nema nikakve brani gol. Evo Kajka, odaj mu. Uzi mu loptu, sreće, odmah gleda, sreće. Nema šanse da doda. Dodavanje, to je zabranjeno. Polako oko samca. Radi ga. Bravo, igra. Tu, stoj tu Joko, napred. Jovane. Rukom sine, bravo. Ajmo, Lazare. Vrati na poziciju lepo, raširi se. Vrati malo, vrati pozadi. Joko. Jole. Bravo. Ajmo da širi lepo, okolo ti. Uzebo. Ajmo, primi Beljo, ajmo. Šut, šut. Stani, stani, stani! Stani malo, digni glavu, bravo. Bravo. Ajmo napred, dalje. Igraj, igraj. Nema golovi. Tvrdo. Bravo, Joko, bravo, tvoje. Pusti, pusti. Ajmo napred, bravo. Ajmo. Imaš drugu. Bravo. Ajmo. Bravo.
Hodaj! Bravo. One bebe. 3 minuta. Još 2 minuta. Bravo. Ne, još 3 minuta. Nisi rekao još 2 minuta. E sad je. Nazad, bravo. Još jedan. Bravo. Ajmo, plavi, Vasilije, nazad. Auti tamo, Auti u liniji. Ajmo, zeleno, traži za muziku, gledaj. Šut. Neko zna. Vrati. Bravo. Daj mu. Još 1 minut. Izbio jako. E sad, daj bio 20 minuta. Bravo. 20 minuta, prošlo, preko 20. Daj, ne zvežam. Nema šanse da je dobro. Ne, nikada. Nema šanse. Nema šanse da završim. Dobro, tu stoji.
Kraj. Bravo! Slobodno igre. Udignite, golman igra, slobodno. Odrešu više. Davide, mnogo si otišao, Davide. Davide, mnogo si otišao. Davide, mnogo si otišao napred. Dole, Daki! Ti krsti, Daki, dole, desno, Daki! Daki, mnogo si visoko otišao. Padi, padi! Moraš ti za njega da ti. Ajmo, Petar, tu stava, nema stava. Sredinu, bate. Idi se tamo u sredinu. Sam si, mirno, sam. Mirno. Bravo. Mirno, nemaš ruku, Žoni. Ti zati nemaš ruku, Žoni. Pišite, proceni. Pišite, Žoni. Daki, desno dole! I ti! Dali desno, a krna levo gore. Novak. Pustite trojice, gledaj, krene da vidiš. Mirno. Ajmo, Pero! Davide, idi levo na. Evo. Igre dole lopta! Igre Johnny, noge, ajmo slavo, radi sine! Dobro igraš ovo, Mate, tako Johnny, bravo! Lako, širi. Opet, radi slavo, evo, bravo Vlado! Bravo Vlado, ajmo bravo! Bravo Petke, izdrži bio! Tako, mirno. Evo ga, taki ti prvi. Mirno, Mate. Izađi samo nazad, izađi! Lako, odigrave. Za noge! Dobro, ajmo, širi se, raspored! Raspored! Lazo, raspored da vidim, bravo! Tako, bravo! Dobro, evo lopta! Vrati pozadi, spusti. Evo lopta, evo, a dobro. Davide, levo. Grle. Tu, tako. Evo, Davide, levo igraš ti ovdje. Tamo uđi u sredinu. Ajmo Đuriću, brže rak, sporo je to, brže rak, zemlji. Idi tamo. Sam si mirno. Primi loptu, primi, ne šutiraj naravno, do kraja. Tak, hajde. Nađi rješenje, Beljo. Ajde samo. Koliko je sporo to Dimitrije. Tak, ajmo Daki, do noge, brže. Tako, ajmo. Evo lopta. Vrati ovam. Raširi se raspored, Daki. Raspored napravite, kako stojite. I desno gore visoko izađe. Samo desno, tamo gleda. Tako, evo, ajmo. Viši joga, igre. Evo, prvi David ulazi. Mora digneš glav, sad ga napad. Eto, vidiš, ajde. Idi sam. Bravo, Daki. Tačna. Nađi rješenje, Beljo. Bravo, Veljko. Brže, bravo. Idi. Ne prima go. Bravo, Cijele. Druga, Petre, gledaj. Tu budi s nama. Bravo, majster. Bravo za povrke, bravo. Vrati, Veljo. Bravo, majster.
dole lopta, Ozo. Bravo, za noge, Johnny, bravo. Idi lak. Stiži, Matej. Dobri, čekaj do pustimo. Bravo, Johnny. Zovi ga. Bravo, ajmo, padi, vodi. Joriću. Mihajlo, možeš ti sire. Bravo, Vatle. Korner je, da. Ne. Korner, Juriću uzme loptu, želi korner. Ajmo biti igrač u svaku tu. Evo ga isto. Nađi kome ćeš da čuvaš, evo ti slobodno loptu. Dobro, tu stani, gledaj njega. Dobro, prati ga. Tako, tu stani, nema potrebe, samo da gledaš. Tako, tu gledaš, samo i gledaš njega. Evo, gledaš. Ispred njega. Idi samo. Igri se golom, Trajče. Vrati slobodno golom. Bravo, Veljo. Ajmo, Iliću! Ajmo, Mihajlo! Evo vamo dva crvena. Verko i... Dođi, Davide! Johnny! Uši ruku! Johnny, ruka mu hvata. Sve stative pogađa. Raširite se. Isto. Širi, stani, stoni, čekaj dok polje lepo. Hoće levo. Aut za crveni. Ajmo, crveni aut, već se igra. Tu stavo. Eto. Odvoji se od njega, kako trajte mi. Gledaj ga samo. Da možete dodat, gdje ćeš ispred njega? Tako, ajde. Petar, zapad od njega. Gledaj ga samo. Evo. Da, odlično lopta, bravo. Vrati Ivanović, zlomi ga, Ivanović. Čekaj dok polje sad, evo ga. Dobro, idite dvojica, lako. Širi, evo. Dobro, ponovo može doći. Neki treba. Idi samo. Mirno, Matej, polje, Matej. Šuti. Ajde, šut. Ko kaže trener? Veljo, dobro, nema veze, zajedno. Nema veze, rekao je što ne radi. Dođi, Matej. Ajmo crveni, 100 šanse. Zategni se, ljudi.
raširite se Željko. Željko, idi gore Željko, sinu. Daj sam, ajde sam, idi prema ovom, idi do kraja, možda pogreši, idi. Bravo Cele. Bravo Cele, bravo Vilja. Idi samo, idi na loptu, samo. Tako, eto, vidiš. Mirno, sam, daj bolje. Bravo. Ajde. Kreni prvo. Bijeli ko vam brani gol, Bijeli. Ulično ste. Davide, vraćaj se. Idi. Izađi, idi. Eto. Dobro, vrati se malo, Trči Davide, trči. Idi, do kraja. Bravo Davide za gol, bravo. Idi na gol, idi šut. Dobro, bravo. Baci ruku, Cele, ruku, sine. Idemo Davide, idi. Idi na loptu. Nemoj da dižete loptu dole. Ajmo. Bravo, Jure. Ajmo raširi Lazare, tamo otvori. Izbaci. Idi David, ajde. Bravo. Idi, bori se, ajde. Napred, vozi. Bravo. Bravo, Viljo. Ajmo crveni. Igraj. Šut! Savo, na liniju lopta. Ajde, Materi, Željković, igraj sine, pokaži želju malo i njegu, ajde malo. Nemaš reakciju uopšte, ajde malo.
Ajmo treće. Ajde, Ajde, Crveni, nosi dajte to. go. Opa! Bravo, Petri, još. Kako Izbi, izbi. biciklom bavu. Bravo. Pustite! Bravo, Petri. Idi, Davide, idi, idi. Ajmo, Dimitrije. Bravo, idi. Dodaj. Bravo. Gure, Vlado, gure. Odlično. Ajmo, Davide, ajmo, šut! Dimitrije, imaš igrača, sine, samo gurnimo loptu. Digni glavu. Ajmo, Benje, napred, sine. Sustav, evo ga Petre, samo zadnji. Tutaj. Do kraja, Laki, do kraja. Ajmo treće. Crveni, ajmo. Moj da se predaješ, ajmo. Samo, javi mu se, samo. Ajmo, pas, odlično vatri, šime se. Širica, ajmo raspred, Beni, samo. Radi. Ajmo, Daki. Radi, traži lop, radi. Evo, stojite. Ovo je bolje, Laki, ne puštaj, moraš da činiš, Laki. Ajmo, Beni, radi go. Dobre, bravo, ajde. Idi, vozi, dribla, ajde. Jedan su dali penal, jedan je stao. Bravo, Laki. Nije može i ovdje. Pa gdje je 4-2 minuta i Dobro, Idi, uzimaj, bravo. Ajmo. Dodaj. digni dubinu. Daj nekome! Nema šanse. Bravo, Sina. Bravo, Krve. Slaboća se. Gdje nađe Sava da bude u najbolju ekipu? Nije najbolji. Sava je uvijek najbolji. Ja sam najbolji igrač. Nisi bolji od Ronaldo. A nisam nego sam najbolji igrač na ovoj. Igraj. Se igrali. Johnny, igraj. Pa dobro, nisi bolji ni od Ronaldo, ni od Messi. Nisi bolji ni od pijemca futbolera. Nisi ni od nijednog futbolera. Ti ko jesi? Mnogo ja sam najbolji. Ja sam najbolji izašao. Bravo. Odlično. Ajde, samo da ispucam. Gotova utakmica, tit. Znači igram za treće mjesto, pa posle ćemo za finale. Izdržite, Beli, izdržite! Digni, Laki. Bravo, majster. Ne da loptu. Gotova utakmica! Bravo. Odi tamo druga. Tace. Gdje si? Uzmu ga. Bravo, Petri, bravo. Dodaj.
Evo ga. Šuti, trajci, koliko ti treba. Ajde, Jonko, ove šuti. Ajde, brže. Ostavi Sredeni. Sredeni ostavi Dimriju, ulaze Dimriju. Zeleni. Izgleda se tiše. Ništa, ko je bio tamo na klupi, Pipsi, u ovu drugu ekipu? Ne Mate, ko je bio tamo na klupi? Kod Igora, u ove druge ekipe? Ne. Kod Beli ko je jug, a ovamo kod ovih njih. Kod Plavih. Sveko Slavić bio na klupi. Pa tebe malo. Mate Kitanović. Gde? Nek igra Mate Kitanović. Da. Ja sam ovamo u balon na utakmicu neku. Još nema. Zvao bi te ja. Pa mislim da će do kraja mjeseca. Ja sam zvao već za jednog, da. Ne, možda već sljedeće nedelje. Bi trebalo. Znači, kad sam zvao ga jednog, trebalo bi sljedeće nedelje. Što ga radim? Baš. Šut! Petne, lijeva noga prove, petne da šutneš. Vežu mu i levu i desnu nogu. Ajde šut. Nazad, bravo. Bravo, Hvala. Bravo. Druga.
Sam. Kriješ li se, ima li ga ovaj prevarant? Ferguson, čestita Ferguson, vidi doktor sporta. Samo ti kažem, vidi se sad pravi tebe, nek se ne obradovaju kad si došao. Dobro, ali ja sam menadžer, ja sam taj. Ja sam taj što će neki pitanje. Ali gledaj, čekaj, pa samo da ti objasnim to. Gledaj kako je upisan poznavalac sporta. Doktor Zeka, multimajstor. A vi lepo je to. Vreme što je vrućino rekao, ovo udara u nesvest. Skidajte ovo, ajde, izlazite napolje, što je? Misli na deca kako je. Igraj! A na beton boju. Bravo! Sam. Odigraj! Odigraj, bre! Bravo, Gomez! Koja je ovo generacija? Ovo je Pikine, 11 Pikine je sam. Sami, divi glavu. Samo su diplomani malo starice da su mi stane u grupu. Da podignete i ovu stranu. Podignete i samo igrali. Dade li gol? Bravo. Nema levu nogu isto kod točka. Sve li na desnu? Sve na desnu. I ukreće guzicu u desnu stranu. Da. Sam, radi ga, bravo, odigraj, bravo. Dobro, nemaš kostobran, ajde, sve je to sport. Ali kostobrani. Igraj. Malo.
Pušti napred. Šut u gol. Ajde, kontra. Ja 100 godine ne mogu ni kurir da budem. Ili ekonom. Oni bi najradije da sam ekonom. Kaže, Joce, ja radim kao administraciju, ti si onda fizički sekretar. Dobro, znam ja. Ali, koji... Bravo, ajmo Velja, sam si, bolja samo. Neka smo golu Velja. Pički ne li su debelijama. Bravo, Pixi, legendo futbala, ne li si se ubojio malo? A kako ću ja, hoću da te vratim u sport, a ti vidio. Dobro, dobro, doću da vidim. Bravo. A to što nam daje ovako posebne priče. To što je scenično. Zato gledali košarkicu? Za koju? Obedio sam gledao, na CSKA, prvo polovreme ne mogu da gledam, ima neku rabotu. Vreme sudije kada slabo. 42 faula su sudije. Nema zebave. Nema zebave. Ali mnogo mu zaoštriše, ali Real mu zaoštri bez veze, na njihovu CSKA. CSKA bi te pa. Ali mislim da je pogrešio trener i Campato, oni go malo zaoštriše. Samo svira tehnički. Bravo, ajmo, sam! Bacili na utakmicu, 50 puta bacili flašicu svodu. Dobro, to je možda. Ja ne znam da. Ali ja sam pa za CSKA navijao. Najvine zemlji neki drugi najvine. Jeste, i ovije su bandici, ali... Pošto su ovije bili prvaci. Ovako. Bravo, Vane, bravo. Gošo, čekaj ga tu gde si. Ne da trčiš, on go gurne. Stuj ku gde si, samo se raširi. Bravo, Gošo. Bravo, Veljko. Bravo. Što je? Ovo je nije na maksu, ovo je isti maks. Ovo je mlečki, nije na maksu. Igraj! Serije kao mašinovci. Hasan Mikić je najbolji igrač u Evropi. Ja ne znam ovo kako je. Čekaj, on je najslabiji. Bravo, Veljko, bravo! Najslabiji je bio. Bio je, da. A sad je najbolji igrač, on je grešio. On kao kompjuter greši. Vijeme, juče sam celu utakmicu gledao. Smatrate da sve vreme. I defanzivno i ofenzivno. Znači kao da je kompjuter. Ono je napravio grešku, on defanzivno. On ne zna, možda pogodio 2 metra za ovo. Ma ne zna loptu, ne zna kuda ide s loptom. Ovo je nevjerovatno, pazi, eto, viš. I ligio se ljutimo, pazi, Hasan Mikić, najbolji igrač u Evropi. Garantovo je najbolji igrač. Najbolji igrač u Evropi. Najpametniji. Ovaj Larkin, jebi ga, ima fizikali, razumiješ, i dobar je šuter i to, a inače, Hasan Mikić je kompletni igrač. Kako igra? Ja čudim se, Stefan Marković neće da igra, pa ne igra ni treba. Ovo je bolji od Jovića, za 2 klase.
Srtka koji igra Vasa Micić je bolji play od Stefana. Da ti kažem, Teodos I u je Teodos. mene na klupu bio. Ne na klupu. Ne na klupu. Ne na klupu. Teodos je neka... Vesna je rodila maestra. Pa oni čovki više zaslužuje nego Teodos. Oni još Bobi Ćoksom. Ajde kontra. Bravo, bravo, bravo. Golman je napred. Veljo! A vi ne ga gledajte, mora da trčite i vi. Gledam ga. Ipak naše. Ajde, sviraj mi pravo. Tebe ne bi te pomerili od tebe. A, no, ovo ja ne igram. A Đole? Ti da li Đole? Gleda. Svidao sam ga. I ja, da. Igramo, nije kraj utakmice. Ne trčite zver, odgovaram se na to. A Cicipas, može da ga pavi svaki dan? Mislim da daje mi... Četiri, a on je pitan za Final Four, super. Da jedemo mater, vidjeli treba ono da igra na bimu. Dom zajedno ništa ne igra. Znači, na njega sudio 5 faula, on sudi 4 mu ne bi sudio. Znači, ono je da dobro. Bravo. Ne može pavljivo, on bi ti kaže. Došli, gura se sa onoga tavariša, brat, 20 čovjek, on mu samo ruke diza, on se gurne u njega i sudio faul. Ne može da. Ali Ljulj malo slabo odigra. Ljulj 7 trojke promaši. 7-0, da. A oni ga puštaju. 4 malo tvora. A ovaj faktor nije na taj nivo da on može... Bravo, veli. I teg je glavni problem bio. I Rudi što napravi lično grešku. Pa on ima iskustvo, on zna da izvuče faul. Ali... I zašto sam od toga da se u prvo vreme su živi srce. I u drugo kad stana, i ja sam im pritom smiku rekao, što treba puštio i Jarola i da mu dadu 3-4 šuta. Zašto ne igra? Jarol uopšte mu ne igra. Pusti ga i nekad ovdje nije biti 3-4 jaka. Bolje on da igra i nego njim. I ako pogodi 2 od 3, gotovo. Ne može biti tako. A on uopšte ne ga pušta to više. Ne ga pusti. Pa ne, malo je pogubljen delovo te. Po reakcije, po ono. Pa po... Ba ne, znaš. Pa to je, oni izgledaju pogubljeno. Oni kad gube, oni svi se pogube. Bravo! Bravo! Dobro su spremni, ali oni imaju Diksona i Sukasa i Budurić ne je bio povređen, ovaj ne je bio povređen. Ali ti kad ne može glavni igrač i ovdje nešto ti igra ne može se. Dan smo ga utjepao 10. Veseli kad je bio slabo igra se u sezonu. I da početak je slabo igra. I gurni se. Ne. I Ataman ga rašuta, taktička, mnogo su dobro bilo. Ja sam pričam i kad Benja ne igra Turčin, koji je mnogo nego ovaj. Ima PC! Bravo! Benja toga mnogo da igrao nego... Bravo, Zadnji 4 kola u prvenstvu i nije igrao 2 kola u normalnom dodatku. Šut! Bira si sve vreme, 2 koša, 3 koša, 2 3 koša, 2 3 koša.
Protiv Barca sam gledao samo zvučnici što da bi oni već su počnute bio problem, slabo da moje, a on kad igra, on promošuje za ne. I onaj Bugoa ništa ne odigra, Moerman ništa ne odigra. Bugoa ne igra već duže vreme. Ti dobar šut. Bugoa mu je posao bio 13,5 u Euroligi. U zadnjih 8 utakmica ima 10 da treći. Pa nisam ne daje trčani poslije. I skoro si imao slabo odigra. Ovdje dvojke su izvukli, generalno i Danstvo. I odigra ovaj Slamšan poslije. Sam, u gol. Chris Motin. Bravo. Chris Motin. On odigra dobro. Ide. Fiksi. To je bilo sve što treba. Šutera širi, on bi probio. Čim šuti vrlo stavio šutra. Kako sazreo ono je nevjerovatno. Pa kamo to? Nova eksplozivna igra. Odigraj! Bravo! Veljo! Po 3 penala. Bravo. Ajmo prvi zeleni, ko je? Ajmo Sergej, čekaj znak, uzmi zalek. Ajmo golmane! Samo čekaj, gotovo. Ne padaj! Bravo! Bravo, bravo! Ivane, lopta iza tebe. Tako, ajmo. Ajmo, Vinko. Bravo, gošće, Vinci na loptu. Ako zgrani. Ovo je drugi nas gol. Treći. Ako zgrani gotovo. Alo! Odigraj kad imaš šansu, Može! Vlado! Samo čuješ, ajmo! Tu samo. Ajmo ti. Evo ti povratak. Dati golman, slobodno. Proširi. Šut! Bravo! Bravo! Pozicija Joko! nisi mogao. Odlično bre, samo igraj bre, uživaj. Samo igraj i uživaj. Ajde. Bravo. Mirno.
Uzmite loptu. Bravo, Sal, bravo, Sal. Igraj, igraj. Goal out. Lazare, samo, promijenite se ti Lazar, Lazare. Dobro, slijedi više, rasipa. Laki, vi izađe visoko korite. Sam će zabravio. Priđi još napred, Vlad. Stavo. Mirno, samo, mirno. Da, i za kuću ima, ako ne... Ajmo, znači, šutni napred. Evo je, trče. Dobra. Joko, poziciju brzo, nazad. Samo na sredinu stavi. Bravo, Dani. Još jednom. Bravo, Vace. Bravo, Vace. Vrati unutra. Dobro. Dribler je ozbiljno mu zabranite da dribla još šut. Bravo, bravo, odigraj ti, bravo, trči. Bravo, Sal, bravo, Sal. Bravo, Sal. Bravo. Priđimo. Dodaj, bravo. Ajde, Sal, ajde. Ajde, vraćati se. Bravo, Davide. A, Jergebe, uzmi u loptu. Stigne, Sal, Sal. Igraj, širi. Hvatni, idi desno. Brže, Krle, brže, Krle. odigraj! Sam, Maki. Bravo. Mirno, Krle. Zbrini, evo, Ruke, ruke. Bravo! Johnny, imaš i ruke, Johnny. Samo daj gol, igraj. Ozbiljan, brate, za ko je agresivan, ekskluzivan. Bravo. Bravo, Daki. Faul. Daj mu ruku da ustane, pomogni mu. Ajmo lepo dajte. Odigraj. Ajde sad. Bravo, dobro je sad, dobro je. Ne svi tamo, ne svi. Izvadi loptu. Bravo. Bravo. Ajmo. Raširi se. Bravo. Dođi, Jone, dođi. Krilo je. Ajde desno samo. Da. Neki trči samo. Igraj. Bravo, Daki. Bravo. Bravo, Daki, bravo. Idi. Igraj. Napred, Novač, ajmo brže reakcije, Novače. Brže, sine.
Odigraj. Idi, ajde. Bez faula. Odigraj, odigraj. Tako. Ajde, okreni se. Ajmo, sam. Ovo je dava golove, ovo je dava gol. Dava gol, brate. Dobro je, bravo, majku. Viš koliko je on konkretan, pravo idu gol. 3 gola dade, brate. Ti rekao, da vidiš što ide pravo gola. Pametno. Ono je dribler, ali gol. 3, brate. 3 si dao do sada. 3, majku. Bravo. Nema veze, samo igra. Igre, Beli, ajmo, nema veze, ajmo, igre. Dobro je, Goša. 79. Idi ga kao što je zlatan. Aj, mora daš još golov. Evo, to što ste pregini brzili, šta je bilo? Ako 3 ste odigra, ajmo. Odigraj Popoviću. Dolemo. Super pas, ajmo. Ajmo, želamo svi. Odvoji se njega. Što bi se ko nekaj zajedno. A on učestvuju u igru. Ovdje je zajebano što su oni derevna deca, ja znam oni koji su bili igrači. Priđi bliže samo. Bravo. Bravo, Savo. Nema kod njega dribling, on ide akt konkretno. Bravo. Ruke. Žoni, hvati me rukama, sine. Čitam. Maki, idi tamo, idi na njegovu poziciju. Ajde, doširi, lepo, polja, evo ga. Žoni. Bravo, Goša, bravo. Odigraj. Bravo. Polje glava, pas. Bravo, deki. Ili nešto tebi. Golman, bravo, Goša. Golman, gledaj kakve reakcije, kako primio na gol. Napred. I napred. Odigraj. Bravo, Savo. Dobro. Pomogli mu. Dobro, podignite ga. Pomogli mu jako. Ajde, podignite ga. Udari ga, bre. Malo lopta, malo noga. Žuti karton će dobio sve. Pravi stane lepo. Pusti ruke. Dolje se izmiješao. Rekli smo samo polako, niko ti ništa nije rekao. Emocije, sve ostalo da ti kripiš manje. Govorim. Paul
faul je bio za bele. Ajmo igraj. Ajde, okreni se prema golu. Bravo. Johnny! Zori gre unutra! Odigraj! Bravo, Gošo! Gledaj ti reakciju, gledaj mu liceve, gledaj mnogo kada je stane perspektive, on ozbiljan golman. Šuti! Odigraj me! Ne, ode ovo u gol, ide u gol kao. Bravo Lazar, bravo sine! Pomogli mu, bravo Lazar! Dobro, Johnny, ajmo Johnny! Ajmo raspored! Samo raspored, ajmo, bravo! Raspored, Klavi! Gdje stojite? Bravo! Ajmo samo izdrži, ajmo! Blok! Bravo! Bravo Vaso! Ajmo! Vrati, Vlado! Nema faul! Ajmo! Ajde, idi samo desno! Bravo, majstor! Ajmo dalje! Bravo, Gošo! Bravo, Danilo! Kakav golman, brate. Gledaj njegov govor tela, gledaj stav, brate. Bravo, Davide, sine! Bravo za borbu! Dava gol, nema šanse. Davide, vraćaj se, Davide! Sine, sporo je! Davide! Bravo, Vlado, bravo! O, faul. Žut karton. Ne, amo Malecak je mnogo dribla. Davide, bravo za borbu, Davide! Živi zid! Vaske! Mnogo je blizu zid, još metar da se vrati. Greško! Greško, stani! Greško, ne možeš da stojiš u zidu dok kreneš leđe. Nisi na skrinjenje. Stani lepo zid. Nije to metar, to lopta. Bravo, Gašo! Koša je najbolje. Napravi zid lepo. Licem se okreni. Sergej! Idi! Još metar nek se vrata. Zid. Vaso! Nema gore ruka, dole ruka. Zategni se. Ako se bojiš da stojiš u zid, nemoj da stojiš. Samo stoji u zid. Oni svi se boje. Dole ruku. A to je penal, ako ti dali ruku. Čekaj breš malo, gdje ćeš biti? Stani. Evo. Komane! Idemo! Golman! Bravo, majstre! Bravo! Ajde, šutni! Bravo, Goša! Bravo, Lazar!
bravo za trku. Bravo, Sine. Za trčanje nema problema. Samo po mene je lopta, znači samo. Aki, da ti kažem nešto. Dobijali. Ne, ruke bi, bravo. Samo vidim, samo gdje. Samo lopta. Ajde, ovdje. Vidim ga po reakciju. Bravo, ko ti bravo? Prebaci ga malo u uvijek. Igraj. Dođi, Sergi, malo. Ajde, evo ga sad. Bravo, Lazo, mečki. Odlično. Odigre, Maki. Bravo, Maki, odigre. Bravo. Bravo, mali, bravo, mali. Bravo, Vasko. Bravo, Sava. Bravo, Joko, bravo. Dodaj mu, dodaj. Bravo. Vi ste tu, raširite se, raspored napravite. Joko, napred. Idi Davide, idi. Pazi stativu. Golman lopta, ajmo. Širi. Ajmo na poziciju lepo. Evo ga, tako. Odlično Sunđer, neki mali, samo ga obaviješ što ti. Znaš, Sunđer je drugačiji. Kad je puno vremena. Kraj gotovo, 20 minuta. Ajmo, Savo, spusti ruke. Ajmo, stav futbolski. Ajmo. Ne padni ga. Dole Vasa, drži loptu. Odigri brže tamo, levo. Desno. Tako, ajmo. Vaso, kad postaviš loptu, nema više pomjeranja nogu. Postavio si, to je to, izvedeš aut. Faul. Golman! Bravo. Stani. Napred opet. Samo ima aut bolje. On neće. To će ti udari. Radi Andreško, ne stojim Andreško. Ajmo kontra. Tako, John, ajmo. Pazite stavu do Digre, Krle, Krstiću. Digni glavu, sine, digni, ajmo. Izbi Davide. Idi. Bravo, Digre. Bravo. Dobro, aj dalje. Dođi Andreško. Ajde desno samo. Bravo, Davide. Idi sam, ajde. Bravo, Davide, dobro. Idemo. Tako. Aj, Davide, nije krenuo pa kako dva. Zbog kaže Igor vodi se tamo, ja sam sudija. Mirite. Levo
Bravo Savo! Vrati golmanu, vrati golmanu! Evo ga Sergej. Bravo! Dobro, dobro, igraj! Dole, bravo, idi! Dole napred, ajde. Ajmo! Okrenite se prema meni. Andreško, ti obuci... Obuci dupsi. Ajmo Nedeljković. Ajmo sve. Jeste se umorili? Slušajte me vam. Dobro je bilo. Borbeno. Okreni se prema meni. Đuriću. Ne me čuješ? Okreni se prema meni. Leću trenera Jota. Dobro je bilo. Dobra trka, dobra borba. Moramo da vežemo, da igramo češće, da učimo, da dobijemo loptu, da šutemo bolje, da imamo bolju ideju igre. To se samo ispravlja kroz utakmice i rad. Zato trenirajte redovno, dolazite redovno da bi mogli da vam pravimo ovako mini turnir. Ja mislim da je ovo super. Tako da dajemo šansu svima. Ko kako trenira, to se odmah vidi na utakmici. Ko skače. Ko ima više snagu, ko je spremni, znači onaj koji je redovnije trenira, taj je spremni. Ne pričaj. To golove ko daje. Sve je bitno je, naravno da je sve bitno, ali nije primarno. Jer ti možeš, treba da radiš za tim. Ti si dao 4 gola, ali David Task je pretrčao danas 5 km na dve utakmice, uzeo 25 roka. To je jako bitno, ti bez njega ne bi mogao da daš 4 gola. To je takvi igrača koji rade za tebe. Razumeš? Tim je nešto vrlo komplikovano. Vrlo komplikovano. Izgleda prosto, izgleda su samo najbolji oni koji daju golove. Nije to tako desno. Jer na terenu ima igrača koji, golmana koji odradi mnogo veći posao i veliki posao koji se ne vidi toliko. Vidi se samo ko prebaci loptu preko linije. Za one koji gledaju tako. Ali za oni koji ne gledaju tako, to drugačije. Spremili smo vam po jednu šesticu, imate škola fudbala Prestiž. Da unutra možete da lepite neke isečke, fudbalere, da pišete nešto o fudbalu, da crtate neke fudbalere i tako dalje, neka vam služi za to. I spremili smo vam po jednu motivacijonu poruku, odnosno demotivacijone poruke, ovo zalepite na neki radni sto kući, da možete da pročitate. Dobro, vi koji ste dobijali ranije, ovo je sad drugačije. Znači, nemojte razgužvati uz put, nego zalepite negdje na radni sto, pa nekak pročitate. A ja ću da vas ispitam da li ste pročitali, da li nešto znate dobro. Ajmo redom, jedan po jedan dolaze. Ajmo, prvo Sergij Popović, ajmo aplauz za njega. Bravo, Sergij, bravo. Stanović, aplauz. Ajmo. Idemo, Rudolf. Ajmo aplauz za Rudolfa. Idemo, Jovanović Lazar. Ajmo, Jovanović Luka. Ajmo, Danilo Mandrešević. Brato Bezanče, jeste. Ajmo, golman Janić. Bravo, Gošo. Bravo, golmane, bravo, Gošo, bravo, Gošo. Ajmo, Jovanović Veljko. Ajmo, Matija Trajković. Ajmo, Jovan. Idemo, Veljko Tasić. Ajmo, Krstić. Novak. Vasa. Bravo, Vaso. Soni. Ajmo, Cele. Ajmo, Sava. Bravo, Savo. Petar. Ajmo, Đorić. Ajmo, Apostolović. Ajmo, Juk.
Petar Ilić. Milan. Bravo Bošo, bravo Bošo. David Tasić. Bravo Davide. Ko nije uzeo? Saš, hoću uzeo? Jesmo svi uzeli? Jesmo svi uzeli? Stop. Ajmo ovako. Baca, ti si uzeo. Pa što čekaš? Ajde, Vaci, ti samo da driblaš hoćeš. Bravo, Vace. Bravo, Vace. Slušaj, ovako, za najboljeg igrača turnira proglašavam Davida Tasića. Za najboljeg strelca turnira proglašavam trenera Sergeja Popovića. Bravo Sergej. I za najboljeg golmana turnira proglašavam jednoglasnom odlukom Andrija Jajića. Bravo Bošo. Andrej, ajmo da stanemo da se slikamo tu. Ajmo. Deco, ajde da pozdravimo roditelje što su došli. Aplauz za vrijeme. Ajmo, aplauz. Hajde sve smo se vidi presno. Ćemo da mi poruku. Došli dole. Stanite da se slikamo tamo, ajde. Stanite da se slikamo. Evo tako. Sedmeka, stoja, se slikamo. Čekaj, ili nazvam. Uđem ja tamo. Nemoj ti da ulaziš tamo. Samo ja možda prebacim vodu. Ajmo dole, nek čušne, neki neka stoje. Ajmo. Tak, sledeće. Upuni. Dođi, Đorić. Dođi, priđi, Jovane, ajmo, Mićo. Ajmo. Joka, čuči dole do mene. Spuštiš malo dole sve. Ajmo. Može. Kibu dole. Može. Kibu spušti, Kibu da stava se vidi. Teško. Da vam se vidi lice. Joko, spušti. Tako. Da. Nasmejte se malo. Ajmo, maši jednom rukom, a drugom drži. Tako, dobro, bravo djeco. Vidimo se u ponedjeljak. Ajde, lagano. Ima za tebe svetski motivacijona tura. Vraćamo na... Za mene motivacijona tura. Ajmo, mene gledati. Da, to možda dok ne ga ladim da mu pričam. Tako. Dobro. Ajmo, slobodno.